Kalugarapong kabatad, ngikas pantayanan, ngayon bungaldo iti the solemnity of the Lord's Epiphany. Akasanayan tamang mipamugi, Happy Three Kings. Pero nung suryantaya po, yung Ebanghelyo may basa, at wala mo rin haring mababanggit. Ing bayang bayit na hari ng Israel, Jesus, yung anak ng Diyos, the King of Kings, at yung haring Herodes, yung haring magugulo-isip, magugulo-bilugluban, malungkot, and troubled King, uling dimdam na, the newborn King has come. Impanugali ng Herodes, tayo dapat pakyapusan. Nung nawarin, he felt so insecure at the coming of the newborn King. On the contrary, we should be happy. Huwag nating mas magaling kaya katama. Huwag nating bayong leader ang aning muna kaya katama. Kalubad mo rin komi ang pong KBS. Masaya tayo para karela. Uling tatanging alto. Ilaring manimuna. King kakatamong balen. At king kakatamong parokya. At dapat ating bayong leader. Ami babay. Ami puporma. Ami yuyugo. Ngayang masaya ko lang masanting na pangayubo ng KBS with Brother Ivan. Ng kakatamang Omi with Grace and Sophia Veron. Very good. Because once upon a time, ng manungkulan kay parokya tamo, there were once upon a time Omi, youth, and KBS. At sana pamatulan tamo at pagsayan tamo. Ing pangabay, dareng bayong leader. Ing pamiyubo, dareng bayong manimuna. Karikera tamo BBC, CBC, ROM. Because these people are God-given to us. May bait siya ing newborn king, and yet Herod felt so insecure, and under the guise of worshiping him, numakit din, deep within his heart, he wanted to kill the newborn king. In fact, Herod was a good king. He contributed a lot to the building of the temple. Pimayad ng tax ng Israelita na may kulangan ng pamayan, buwis. At yung kayong ito, pisalina na, linasyon na na, balang ating pamangan, panyaling pamangan ng grains at the time of famine. Pero di niyang meto at epekto, Herod. Masyadong insecure at tinatanggap at tinang bayong hari manaliling kaya. He is suspicious. Dudero. Masyado yung dudero. At ulit kayong suspicious ang pamagduda. Pwede niyang asawa. Pwede yung kayang katuwakan. Alexandria. Pwede niya may anak na. Yan Tipater. Kingulit niyang pamagduda. See how a person can kill because of insecurity, pamagduda. At ang natama bibiyala kay pamagduda, o ang bibiyala ng pamagduda kay kaisipan mo, masira at diskarte kay biyem, masira yung lugod yung may asawa, o ang ating pamagduda magari, yan ang musan meraras kitang panampalingan mo, panyakalan mo yung bata, pagipatin mo. Yung Kristo yung sana ng katutuan. Budang tututunan namin daklat ng katutuan. Masala tamo
paing tumulan. Again, there were no three kings. There were wise men. Then tao minta king Bethlehem, tao lang pantas. They were astrologers, scientists. At then in Pantasareni were not kings. Pilanda, we do not know. Huli nga na rin gospel. At yung mapila na taong pantas, at di na tang Jerusalem, iba't lagi lagan. From the east and maybe from the far east, and we belong to that region, to that area or part of the world. Tao lang, pantas. At then in Pantasareni, king pamagaral dagang kulay, dari between ang planeta. In between na penalukyanda, tiro niya kanilang lugar. Nung lugar niya mibay, ing anak ng Diyos. All knowledge should lead us to God. Because God is the source of all knowledge. Sana yung espiritu ng kabyasnan, yung espiritu ng belwan, palawakan na katamang kaisipan, king katamang kasalpantayan. Palawakan na katamang belwan karingamano ng Diyos, bang maglakad tamang masala. Knowledge is power. Kasing kami belwan at kabyasnan may ngari ang sulu. And a little learning is a dangerous thing. Yung taong biyasa, in taong nakalabado, masala yan. Maglakad yakin masala. Pero, yung kabyas ng tao, dapat gamitan tao. King kaya pa na ng kalupatamong tao. E tao gagamitan, yung kabyas ng tao, bangket ang manipulahan da, pamibiyebye, rengadi ba? Bang manhira tamong tao, mo gagamitan king marok, ing kabyasnan mo. Nung doktor ka, ka mag-board. Nung accountant ka, ka mag-debit kupit, debit credit kupit, mo gagawa nita. Ing kabyasnan mo, gamitan mo king maya. Bang manatiling sana, king pamibiyebye mo. May gagamitan ng kabyasnan mo para magloko ang kalupang mong tao. Mamulang ka ng mga niya. Kamaya ka tao. Yung kabyasnan mo, gamitan mo king maya. Bang may panaghanap at may pakilala ing lugod ng Diyos. Ing metwa hari Jesus, bilang ng sarili na, king mabilo gayado. May pakilala ng sarili na, kareng pantas na dinatang. Biglat ni pasbol ni kaligtasan, kareng sablang tao. Then Israelita po rin ang sarili na ng Ginoo. Pero Jesus sinabi na kaniting Lord sa Epiphany, dinatang niya, bangiligtas sa rin sablang tao, king mabilo gayato. Buriteng solvan ng Israelita. But today, binalag na ni nga mong Ginoo, ing lugod na, puri na yung kaligtasan, daring sablang tao. At yung kaligtasan na yan, yung maya pabalitang yan. Mira sa daw ng Kandava, 440 years of faith life in our parish. Nung nukarang bibiyatang mga sulat ng kasalpantayanan, ing batwin ng kasalpantayanan, kapanayan, at lugod king Diyos. My dear brothers and sisters, there were not three kings. There were three gifts. Naningin ang pangdarening pantas, ginto, insenso, ang mira. Already rin regalong pwede tamong pamye, all year round, from January 1 to December 31. Regalo ng ginto, gintong kasuyuan, katapatan, God's service. Nyayang pasalamat mo kayong suyuyu. King kiratamong komunidad. King kiratamong parokya. Ega naman ng religious organization and movements. Pasalamatan na kayo.
From the bottom of my heart, katang kasuyuan, abagyan yung kakatamong parokya. Manyaman ang sisimba, malaboy ang liturgy tao. Uling at sula rin komi, at sula rin KBS, at sula rin choir, at sula rin lectors, commentators, at sula rin EMPC, at sula rin kakatamong greeters and collectors. All for one and one for all, for the greater glory of God. Halatang sawang susuyo. Uling suyo tamo, meto yung ginto, ay ang pagtamo ng apong Ginoo, aldo. Para ikasablala ng kakatamong komunidad at ng Santa Iglesia. Ding kakatamong ministries ay lang sawang bubusan. O yan ang regalo tamo ang Jesus. O yan ang regalo tamo para kinmetong at metong gintong suyo, mibnong katapatan at lugod kang Jesus. Kakadwa frankincense, incense, simbolo na yung panalangin. Nyabot ang duluban ng insenso, king baya, masukya din nga sukay ka, simbolo na yung panalangin tao. Amiraras king banwa. Regalo ng panalangin that we can always offer to each and every one of us. Panalangin. Panalangin ng ating birthday, kapasalamatan, ng ating mipasa, king board exam, manyawag tamang sao, ng ating masakit, ng ating kemater, ng ating anibersaryo, ng ating binyag kasal. Panalangin. Metong iyang regalo ay ang pangtamking metong at metong, the gift of prayer. Mig-birthday yung anak mo, e kung may punta Jollibee, pangadime, pagketa, bidinan niya pang Maracalagrasya. Anibersaryo, panalangin king metong at metong. At yung mete, panalangin yang pangtam, aliwarin sampagang manalangin. Ngunit ang panalangin, amiranas imbanwa, bang sopane kaladwa, itantaong ita. Panalangin, kareng malilikhanik, panalangin para kareng maglakbe, panalangin para kareng mamanak, panalangin kareng magara. Yang pangtayong panalangin, everyday, panalangin para king metong at metong. Let us pray for one another. And then itang mira, masanting ang panugali. Manyaman na pamiyos. Itamo sana paburan ngayon banwang iti, mabantilo, mga slap, ting pamiyos tamo. Sana rin di man kareng labi tamo manatili lang. Ulin manyaman kang makiutos. Biyasa kang makiyabi. At iluwanas mo sana yung emo kiyang pamilya, emo kiyang sarili mo. Iluwanas mo yung kiyang yato, karesipin mong balik, kareng abaryo, kiyang parokya tamo. Sana dakal na pa, ding makitalamitan, ding makiyabi kiyang biyaning parokya. Dakal na pa sana rin members na ng organization. Misasan metong lapasan na rin 7 tamong baryo. So much so that when we welcome one another, truly, St. Andrew Parish is Bethlehem, where the rich and the poor, the strong and the weak, the shepherd and the wise men are together with